Paro-parutan tayo. Paro-parutan tayo kasi At tangaal daw kakabsat kat mapantay yung maningan di farm. Sumurot na karod tamo yung mutan kakabsat na niya tirantaet. For today's vlog, mga kakabsat, agala tayo ti bulong ti paryabala. Ado. Naisaplag ko na yung man. Awang gamin dagal-ala. Grabe gamin dito'y Malaysia kakabsat. Taura igit ti daldalan kat nagado ti pareya. Ta dito'y mut gamin kakabsat dagiti Malaysian handa nga sitsidaan tataamuda karuot lang. So siguro ti rason kakabsat no apa niya na ipalla daw nak ti Malaysia tano adda tagala dagiti pareya ata dito. Ika dagiti amin nga wild nga gulay dito'y Malaysia. So nga tawtawagak dagiti mahihilig dagiti wild nga gulay nga no kaya tiyok at mapankay ti Malaysia ta dito'y kat aguma kayo kakabsat. Awan di kaagaw yung kakabsat no diket siyak lang. Grabe na aguma kay ti pariya kakabsata na isaplag. Kita nga rada ti bunga na kat awampay. Medyo agsabsabong dapay lang kakabsat. Isungan to nagsublinak dito'y kat sigurado nga danto ti bunga na. Nga nanto mo titiraan tayo to na maminsan kakabsat ko. Tattakat dagito'y bulong na pay lang ti alaan tayo. Ta ikilnat tayo kin ilaukan tayo ti balatong kakabsat. Pauna yun adanak pay lang dito'y nga agal-alak at makatiltil mo na kon. Kat gapo nga rot na malaglagawan na kakabsat ka pinarupar-ut kon. Bale ka nakad-adumot halos amin dito ikot puro pareya. Kung adun tumot latta ti subyanan tayo nga panalaan ti bunga na into numaminsan. Nagrigat nga talaga ti probinsya na nga agmay-may sa kakabsat taawan ti kadwa nga agala ti kakastoy. Okay latta kabsat ura agmay-may ka na kaagal-ala dito ikabanbantayan mo no kabakbakiran ti importante ket adda ti maala. Tano adda ti malamot kinta nawabsog ti buksit kakabsat ko. Tas makita yung matkas la malaglagawan dahi ti kabsat yu ta pinaruparut na ni. Pinaruparut kun kakabsat no alistuta ni agur-uray da kanya kun. Awan mo't gamin ti pakisama da didak malamapan tulungan ng taga pungarot ta madidamot gamin niya si dati kastoy. Katawaan dak pay kidi ang bibiyang ko ngay basta ti importante ka adda ti malamot ko kakabsat ko. Bilang may sa nga probinsya na gamin kat mas naimas ti kakastoy nga masida kakabsat. Sa bali ti maitad na nga ragsak no kastoy nga madamak nga agal-ala. Kapalagip nga rod ta Pilipinas kakabsat ko. Uray iti kastoy nga banag kat mafilmumot nga daka dita Pilipinas. Lalo no may isa ka nga feelingera nga padak kakabsat ko. Daytoy nga rodon kakabsat hanak pa yung makaka dito ayan kung nagaduti na ala ko. Adda kumamot ti karubak nga Pilipina kakabsat ay kat kanayon kumaanga malibre ti kakastoy. Siyempre amu yumutan ti kabsat yun nagagit. Ibagayo lang kakabsat no kaya't yuta agorder ta padalang kay ti sinako-sako nga bulong ti pareya. Anay makita yun nagadunay. Sa sabong dan kakabsat isungan to no maminsan nga agsubli tayo ket bunganan kun kakabsat ti mapantayo nga arab-abon. Sa kunto kakabsat ti balunit nga pagikabilan iti bunga na. Anya kakabsat kaya't yun ti